Mumbunge wa kaunti ya Nyeri Rahab Mukami oigite wabici yake yamukirite mahoya makinyite 1,000 ma Arutwo aria marahoya mbeca cia kumateithia kuingira secondary. Nigukwenda kugia na mutaratara mwega thiini wa Ministry of Education nigetha ciana icio hindi ria marero mathie thukuru. Ni uramenya hindi wengi ciana cia thia thukuru January igithie kurika ugwa ciari ni mahotaga ringi mebangite. Ni uronire ni kuragiria na wagagu muno nigukorwo ringi urakora mwana wa Nyeri etitwo cukuru Butere oriria agirwo ni gwitwo guku thiini wa Nyeri County ugakora mwana ungi nake etitwo Kisii mwana ucio aciari magacenjia makauga makwenda mwana wa athomere ndi. Aikitie ihoya riu muthenya wa muthia wa ihinda riria thirikari iraheanite ria kuingiria Arutwo secondary. No nyende kuria Ministry of Education bamenye uria makuongerera mweke na tuhakikishe arimu ma headmaster principals tondu ni moicia na iria maretete mathukuru mao tafadhali matikendie ite cia ciana icio mambe mafuatirie mamenye niki kigiritie mwana ucio athie thukuru. Kaunti ya Laikipia atongoria maroria ministry ya ugendi gwika mituki niguo kuhitana na njogu iria kuratuika ikoretwo igithinia aikari na kumatwara hadhara ya ukui, nguraro na uthukangia wa indo. Lakini hii ugiri ndovu wawili watatu wanakuja dakika moja wanapasua, hawa wananchi wanalala nje kila siku. Hata leo limunga wamelala nje. Hivi ndio tukaraona taito cia goko na njogu tire taito ya migunda itu. Kongo no kinya njogu shikale pressure gerije na ndio tukale goko gwitu. Lakini yangu mimi nataka kuhakikishia tukirudi Nairobi tutahakikisha Balala atakuja kuondoa hao ndovu wake watatu. Na muthia mumbunge wa Kamukunji kaunti ya Nairobi Yusuf Hassan anyitanire na ahuri biashara itũra-inĩ ria Isiri gukomithia itharĩkĩra ria itoi mũkawa-inĩ wa Dusit mwena wa Riverside. Na tunataka kusema kwamba sisi Al-Shabaab sio sisi. Al-Shabaab haituzungumzie sisi. Al-Shabaab haituwakilishi sisi. Hatukubali ideolojia mbovu ya mauaji ya Al-Shabaab. Ndio maana naomba kwamba hakuna Al-Shabaab hawaangalii dini, hawaangalii Uislamu. Al-Shabaab naambia kama unataka kufa peke yako, si unatarisha wale wengine maisha yao. Si unaingia ndani kwa Riverside. Simama katikati ya barabara ya river. Katikati ya barabara simama. Just died alone. Kufa peke yako. Onjoria acio marokire kuhinga duka ciao makionania gucakaya na family cia aria marakwiriirwo ni andu ao itharĩkĩra-inĩ riu ria itoi. Ngiribotera Inoro TV. Njĩtagwo Wanjiku wa Kimani.